Puylawa joto media phenerona hambai khatamaya payo mommy ke tini chung press meet ma kya kabon loge loge chung tini dukhu rally ko kya mommy ke thanai 26 tarikh June maso je by election ni result ni dino surma result counting paiye no phero tung ko chini bromna MLA Brisheketu&Mdc sir ke chini bromna MDC Bidyut Burma sir brown ke no insa ka je kwai town area wa BJP ni gunda bahini ro je akromon khemo brown sak bi brown sak ka je attack khemo abono khadumon bo e chung chini bikhu bes ke mapno ha mami ke chumbodima acharon bodima BJP সরকার ni je bodima gundagardi chumbodima na bari kana iskonaisleo chumbodima na saimpo saiya bis kompo jate bodin tamto ke je abo gotona je jorito tona je gunda bahini abor ono daidi rutu khoye sports ko abon loge jorito abodima na daidi doye sastiri ni to rom ni to abon bo isu chini press meet ma chumon karon mamke chumbis kompo bodima ter oha gotona Only on told you to Maya. That is in Tripura, right? Just hunting Sinkola Babe, Rasnitic, the Canero, Susto, Babeke, Kamaimo, Abodima to Sain. Jum Tripura Motani, to Bodima, J. Bodinke, Hamon Hamiaket on Elan to Barricanaislo, to Bodimana, Sneam for Sneon, to Bodimano, who took the Sasti and Boss, Tripura Sorkan means here to Brown Saka, the report X on Latin my here to Asakio, Kapoka, they put to Bodinkalana, Haxa. Joto bo media donai takuro no ani khapun khasang ma ya khatio mangge jongtini press meet ma phemoni karam phet mangge mi ya hije lai sanai chini 26 tarikh by election no chini ke ha chini NDC ke MLA from now Brisheketu anke te ke ha Bidyut sar brangno je attack khenai rao je BJP ni gunda abo brang attack khenai rao no daifrei ro to ye brang sasti ni untho mami ke Tripura sarkar abono daidi jai ye abo brang sa ka sasti ni untho hiya ang joto chini je bo media to mai ta ko chini YPF aron ke chini TWF aron ke chini joto bo chini tangsung pai Tripura Motha no khapun khasama ya yang ko ron pai